Bismillahirrahmanirrahim. Macam kita berandai, bang ni apa yang lu aku, bangka kita sedih dengan skill, dah maksudnya, saya berarti ni itu yang bekas ijazat dan nak ajar aku TV atau saya kira tahan itu. Aku itu yang baru kita ini pada nanti baru itu bulan ini bulan Muharram ini subjek yang begitu. Ini subjek yang begitu yang ini kalau asal aan sangat akan tahu kawa dan bulan balik TV ini subjek ini. Berkali lagi ini ada buah ambang kita ni mulai tawaranku nak lupa, lupa. Bukan dapat pasal ini tujuh tembikemon. Ini tujuh tembikemon. Ini pasal kamati. Nakam ulali kama 2 bulan tahun bulan persiapan di kubang ni pasal ini beristirahat. Pasal kamati ni ambang kita ni ligap ni bang tek ni sehinang atau bang hap ni hinang ni atau bang hap ni kelakan ni bang hap ni parasahan ni. Kane tembikir ni mati. Angkanya ni sudah penuh tapi yang kawa asal ni nak tiba aku bisa begini lu tapi kawa rembulan samanya lu sisi te yang SSB TV dia ni intimate expected TV PPS TV dengan bineka sahabat tangan Nabi Muhammad SAW kahum bipine aksiru zikra kahum bipine dia ni PPS amban membuat visi kaham visi membuat dia ni zikra hadimul ladat dia ni intimate ini amban kita manusia saya gay SMP mati mungkin ada apa asal mula bang kita mati kita ini boleh terkait pendapat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Subhanahu Wa Taala dah ingat dalam kita ayat hello. Bila Allah Subhanahu Wa Taala alladhi khalaqal suratul mulk alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sekian ayat Allah Subhanahu Wa Taala kullu nafsin dha'iqatul maut. Betul Allah Subhanahu Wa Taala Masih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sikit ini dan dengan haji ke poninetin semua yani ponente lebitin sahabat le makhluk amban ke ini dan Allah Subhanahu wa taala yani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia tagna inaka ali Tuhan innaka mayyitun wa Muhammad wala bertawas sebenarnya mati kem petai ke Allah Subhanahu wa taala demikian wa innahum mayyitun pinna tuas amban kau atau maipun pun atau umat pun mati bisa saya bisa kan pinna pinapati saya pun dapat hasil tak dapat bunuh bangin kita salih ke manusia niat suhat sihir niat martabat niat ini tubuhan neham ini sampai manusia ini masih dinapati dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gak dapat angkat sudah ini prinsip dikemon bisa bersaing dengan umul tadi bisa bersaing ke talat ini bisa bersaing ke daya ini bentuk terlihat ini samian semua boleh tembi dengan bola bagi Allah Subhanahu Wa Taala besar ini minha khalaqna amban bola pin kami hina wa sini ini amban Adam alaihi salatu wassalam amban Adam alaihi salatu wassalam nia ini dinisan wallahu alam ika pete anu kumanapalan nia empat makhluk empat hininan Allah Subhanahu Wa Taala asal ia itu barang demi hinangihin Allah Subhanahu Wa Taala nggak bisa lu bang telu semua itu nggak telu kumanapalan teman-teman saya itu sanu dan buang panihininan Allah Subhanahu Wa Taala asal ia itu menghinangi barang ia manusia sini
Adam alaihissalam. Ini dembuak. Tagna hininang Allah subhanahu wa ta'ala atau dembuak man hininang Allah subhanahu wa ta'ala. Dumen lebih ngandak, dumen lebih misara iya. Lagi Tuhan tibigay magano. Game lu. Bagi ngihinang disarane. Atau wala ngandak samia. Disarane aja penia. Lagi ini enggak ngandak sewaktu ia ngihinang manusia enggak ia ngandak. Enggak bisa sih ia teet menghinain mismo maradna samia. Sini ini dembuak man hininang Allah subhanahu wa ta'ala. Yene kita manusia. Sebab kunten aku kamu semua. Ini pengantin bi. Yene Adam alaihissalam. Amban manusia. Kita. Amban hina mo ini. Bila Allah subhanahu wa ta'ala. Minha khalaqnak. Hinang kupin neka amban bola. Sini. Yene Adam alaihissalam. Hininang Allah subhanahu wa ta'ala. Teet. Personal sami Adam. Hininang wene amban asal-asal ng bola. Us. Allah subhanahu wa ta'ala wa biha nu'idukum hinang kupin nekam amban bulan ini Adam alaihissalam ini pengantin kita na manusia urus tegurus pindi pemelik kupin nekam pidu dalam bulan walhasil gak tarapat tebi kita hininang oleh Tuhan amban bulan urus pinabalik ini bulan dan pinabalik kita ini ke dalam bulan Allah subhanahu wa ta'ala hangkan kita gay kapagay gaya dembu amban manusia gay pinapakai gay pinabalik Allah subhanahu wa ta'ala kaya mulap kaya sahabanin asal-asal din hininan Tuhan ka Rabbul Alamin amban ini amban ulap kaya mati kita pinabalik kita buat di dalam mulap na ini suway pagkaramatan ini suway pagkaramatan ini bang kita lah ini lembulan abdo bangsa ingin kahalantin bang kuitute sa kuitule lo kisaben luhaya kita di ningko lumengan megsemnek mangan ini sabian pang ini hangkan sudah kita ini magtakama sewaktu kita di usne hinang mo ituan sabian kaya kita tu gak kita di pinawadi ko ini berjalan bulan sudah kita magtakama andang kita andang dari Allah subhanahu wa ta'ala ubus kita hinang mo ini وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وستجد هنا وين سامع آدم عليه الصلاة والسلام وصل هنا وين سامع وست إيه أنت هو أمبان مقصود الله سبحانه وتعالى أتوانا إيه مقصود Tuhan هنا kita وين manusiain هنا kita وين manusiain yang ini kapag manusia ini maksudnya bukan seperti mereka niya mengibadah kepada Allah Subhanahu lumba tujuh yene dua makhluk ini. Nakita bisa ya, gado punya, gaya maksud Tuhan sendiri. Karena kita penemuatan mereka, so penemuan si kita ini nang kita benar bersama hap bentuk, hap dayahan demi di sana saya maka manusia gitu bi, hap pikiran kan bi supaya pindah kami di mana, mampu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh sini. Baik tapi si dulu karena dia nggak dapat kejatuhanin ini nang kita wajib amban bulak bus misalnya ya kini oleh pin kamu kubalik dengan bulak lo us tidak pusan dan ini si lain kita si lokiamat us pinne ini pusan dan dua grup ini kamu bulak yang bikin amban bulak dengan bulak us pinne buat balik amban dalam bulak ini si lokiamat ini misalnya Nawas kita itu berisyarakan bi ya deh sewaktu kita pinabalik oleh Tuhan balik ke dalam bulak. Jadi itu tuh umus deh. Ini lagi kita orang banbulak ini Adam alaihissalam. Umus kita penubuhan anaknya anak kepunan samia dia anak kita. Umus kita hinilang Allah Subhanahu wa Ta'ala asal-asal banbulak. Umus itu pikiran dan dan ini pagterangan tadi dengan sevin duk menghinangin duk yang ikut di Tuhan bang kita bi sevin hinangnya ele silang bang kita pinabalik ko ini degdelem bulak bang ini tebutan bang ini hinang dan bisamnya urus bin Allah Subhanahu wa Ta'ala alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala iya
Ini nang wena inkemetay. Inkemetay din Allah subhanahu wa ta'ala menghinagi. Nagpenyahin. Inkamatay sa ito, inkamatay dukkeelong Allah subhanahu wa ta'ala. Itinan, kapatutinid. Gani ang magkapatod sa di, dumay ko si Mian Mihalulay, kung alis Fir'aun, kung alis Namrud, sa amin na ganulit pinde, Mian Pagsikim na gano, Ibrahim alis Ramdo, Mian iyan na para sa way na ganulit. Pin Allah subhanahu wa ta'ala, apin Ibrahim, sina pinde Tuhan pin? Pinde, Mian Tinuhan ang pinde pa sa amihan, Mian apin na Ibrahim, sina pinde Tuhan? Pinde Ibrahim alis Ramdo, ini pinde Tuhan kung pinde, yan na pinde, mekikis, mapati, mekikis, mekpiniya, inkamati, lukir. Nakaya pinde na mekikis, inusan. Ngayon doon yung manusia, sarap na Ibrahim, na buhay pinikalan, buhay pinapati. Yan gusto rin ulit. Kasi, Noos, anak Ibrahim, si Pagkianulay, sa Pagkianulay, yan doon. Na buhay mo si pinapati, nung nila na ilina, sabi, na buhay pinagalan, gayam. Doon si Kining, nabing Ibrahim, okay na. Okay na pinde. Kawas sa pinde. Manbasa Tuhan pun. Sumimua. Pinapinde ko si kami sa pinde. Binan Tuhan pun pinde. Elewin pinde. Pewa yang pansilakan. Kubus. Kesedek lah yang pan. Lumis depan. So itu pewa si kami. Tuhan din. Amat ko pinde pewa yang pansidepan. Kubus. Ano na ito si ang pansidepan. Ano na ito silakan. Nagana ni pabuhitan ladhi kapal gani na tayo multaraksi sa wasot ni nakita gani ya ini inkamate dukkeelum magkepetutin Allah subhanahu wa ta'ala kepetutin nagtanya ini manusia manusia ini Allah subhanahu wa ta'ala ini nagtanya ubus ini hikmat pinaniya Allah subhanahu wa ta'ala ini doon girisin. Ini alladhi khalaqal mawta wal hayata. Allah subhanahu wa ta'ala iya magpapanjari atau magkawasay niya hinang inkamate. Nagdanta hetin peniya inkemete manusia induk peniya kelum manusia induk peniya inkemete manusia dan buamu Allah subhanahu wa ta'ala magdantain atau baisiya. Ini hikmat Allah. Ini gantaan Allah, ini maksud Allah subhanahu wa ta'ala, Allah peniyaan ini, in Allah subhanahu wa ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Peniyaan ko pinna ko yung ginisini, alladhi khalaqal mawta, yan inkamati, wal hayata dukkeelum, in Allah subhanahu wa ta'ala, gana ang megakole sabdi. Peniyaan keelum manusia, dukkin, kamate sin manusia, din bawa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pamahaman ko pinna kaam, penulay-nulayan ko pinna isikaam kewan mahipun kun, pero Allah subhanahu wa ta'ala, bangsi na kaam, mahap, hinangan ni, mahap, mekibadat tujuh kun, pero Allah subhanahu wa ta'ala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sinekaan ambang ipun ko, yene mahap hinangan nen. Ina hinangine, yene mahap nag-ibadat to Allah subhanahu. Angkan piniliya, in keelum manusiain, in kamate sin manusiain, supaya pinestingan mo Tuhan, bangsine mahap hinangan nen, mahap nag-ibadat to Allah subhanahu. Wenge, mapinangan. Dumen-men na nasirin bangsine kam may kahinangan. Buha, Allah subhanahu wa ta'ala, bangsine mahapaghinangan. Ubus, nasinin, dumen-men na, yan hatchapin na mahapaghinangan, apan na ikawalamaan. Atawanan, dumen-men na mahapaghinangan, pinapan na ikadoktoran. Atawanan, mahapaghinangan man kamin, pag-isuwasan na engineer na muhandis. Atawanan, pinanganan ng mga pag-master siya. Atawana ha pinanganan ang barkam peke may sundalo siya. Atawana ha pinanganan ang barkam peke may gobernador peke siya peke narambo siya kaya. Sunagwa, binistra Tuhan na siya. Bangsine pain na kam mahap mag-ibaratin tudyo ako, ang bankemon kam ipun ko yan. Diba natin
ulama. Ada kala bisa dari ulama, may doktor, may master na inasabihan, lubang permantak. Kaya niya, ini ibadah. Bisa dari inasabihan, may mayor, may gobyerno, may presidente, lubang permantak. Kung bisa na pinti may nagkalan ng Quraysh. Demikian kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, nempuamban, inantungan tawad sa Allah kiamat. Kita ada imamun adil, nekura, ia nepilih nekura hak, sino dia pegode, lu sedikit itu, nekurain, tapi semuanya bila lagi tapi ada hak, sino, masih sih manusia mengeluh, tapi ada, wah ini bagaimana? Kalau ada pendapat wajib ini terayat misalnya. Ni anta yang suruh kasih. Saya tidak bisa saya. Dia buat tentu ambannya pegu tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah kita ada lain. Sudah pin Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa nekam dia hinang nekura. Sudah buat bang haja hak hinangan bisa nekam kita nang ulama. Bisa nekam kita hinang ustaz, hinang master, hinang engineer, hinang doktor, hinang ini misalnya. Sini-sini gak tinene oleh Tuhan. Supaya sini mahal hinangan dan yain mahal record dan tujuh Allah Subhanahu Wa Taala amal itu. Iya mahal. Dah kapin dia pergi mga miskin gini peman ko. Abang arayahan siya merehan haja lain. Supaya gua berisain tu si ibadah. Dahil itu nga sengase, ulah nakiti menayahan pergi bahasa nayahan nakiti hak record dan sa Allah Subhanahu Wa Taala. Atau ustaz nakiti hak record dan sa Allah Subhanahu Wa Taala. Atau doktor na kita dihapay sa Allah Subhanahu Wa Taala. Engineer na kita dihapay sa Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya mo na yung siwet na misalnya miskin lama-lama. Tagtua, ihati iya ma-record nila. Tenno kahapan ng tihin na mo na kung nakatuan nila. Siya tawag sa lukamat. Magkahapan ng kayo magandang muda sampai muli. Sa hagal Allah Subhanahu Wa Taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Duwang ginisinin, in kamatay dukkaelhum. Pinipilihin ng Allah Subhanahu Wa Taala si manusia, piniliya ni si manusia supaya bangsili mahak naghinang tujuh Tuhanin. Hinahinang iya mahak nag-ibarat ng Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, nag-ibarat. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bangsili mahak magparat saya tujuh Tuhanin si waktu iya piniliya Allah Subhanahu Wa Taala pinikil dun iya us pinapati Allah Subhanahu urus, ini ya. Maksud Allah Subhanahu Wa Taala pinapanjari kita diwede, gak ekka urus, pinikelon urus pinapadi kita diwede. Si eletian duk tamate ini pinayaman kita Allah Subhanahu Wa Taala. Lesipek hinam tibile ini hilangin pin Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah bangsin ang kamah ibarat. Bangsina kamah ibarat itu. Walhasil gani dapat. Gani seddiha flutu tebi bo tebi amban kamat si kamat biro magdalang bulak balik hanggang nagiti binabot pinasik balik dalam bulak pinapole Allah Subhanahu Wa Taala magdalang bulak gawla seddiha bo tebi amban ini ibadat itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat. Oh, lesi ibadat sebab sedikit pero Allah Subhanahu Wa Taala ini sabhap lipin na luto. Dengan ibadat, yene fa inna khaira zadi at-taqwa. Lesi dengan ibadat le, sumekuwa sabhap na ibadat tujuh Tuhan bang ini temuone ibadatin katalo tujuh Allah Subhanahu. Weh, niya manusia na ibadat tu saria. Ibadat bersembahyang. Semua dengan katalo. Ada kala menjadi dosa dan menjadi syirik tujuh Tuhan ini. Magsambahayaw, kita ni hadja si sewe ini, magsambahayaw dosa dia. Na bang hadja maksudle, pinagsudle kita ni. Duk hadja iya we sewe ni magsambahayaw. Pagi sa kenemanan ni pagi tuus ini dia magsambahayaw lo sampai dia dengan menjadi magsambahayaw. Suwak tu sampai mo tatje pulasau, sumemo ano hadja tekite iya pagi. Ngayon, kelele, mali, bangga, magsama na naman. Ubus ini hinang dalay. Magsud na lay sayin, menjiri sa hadji na duse. Kaya mong duse inampun na Tuhan, dan buwa bang nagsirik, kaya inampun, yan ay manusia, bang nagsirik tujuh Tuhan. Si manusia,
mag-ibadat karena kita karena kita ini seperti manusia hinangkan syirik bang pwede syirik gini nampun Allah subhanahu wa ta'ala bisa bahasa hinangkan mag-inig mag-ibadat hasil gak niya sa hak beribadat helepin na sunagwa peninggihan ng bimuhin inig na talo tuju Allah subhanahu wa ta'ala atalo ay na khair zadi at taqwa na banglay di kita lewi tuju Tuhan kanya yan diretso paghinangin ini na ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala gak niya ay damo ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala sa malawa ibadatin iyan sa hak ni tinima ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala ubos ini an pintuhanin akan jadi kedua ini supaya hajakan Taiman ko bang sini bagi ng mahal bang sini bagi ng mahal si kamate pinitek ka hinang atuhanin si kamate pinitek duk elumin supaya paman kiti bang sini kiti mahal hinanganin tuju Allah subhanahu wa ta'ala ubos pindabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang oras isturihin dimisrahin si Umar bin Khattab sahabatnya radhiyallahu anhu qal pindabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Umar kuntu jalisan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam buat pin oras ningko pende ningko sebenting ko Allah si Rasul sallallahu alaihi wasallam Inte antak Rasulullah bang nilin ko, inte magkaalim at ang umat ng sahabat ng sabi niya, ilmu atwa, bisarap Allah SWT. Suwag to kupen nilin ko, ato aning ko, pen nakabit ng kuantigor Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pen si Umar ibn Khattab, faja'a rajul min al-ansar. Beso nga japin, na pitek karampu alala, ang bag ni ansar. Lepit si Madinah pagirman, yung Israeli. Aban ansar. Niya pen na dempu alala, teka, لأن بيسي رسول صلى الله عليه وسلم إن النبي أنصار وبس فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بتصبح نعلم سي السلام عليكم يا رسول الله نعلم سي بنسي عمر بنسي ابن عمر بنسي عمر ابن عمر وبس فقال يا رسول الله نعلم للميان سرسولين بس نعلم بن بولي وقص بسر رسول binano bineka to ang Rasul sa Kristo Rasulin bineka to ele Assalamualaikum ya Rasulullah sinambungan ubus misala pinne faqala ya Rasulullah open na Rasulullah yan kagahanon ko pinne ayul mu'minin afdal sino pinne ne yene amban ne pihak atau grupuhan nene pinne me umat nu asal magpatsaya sumehuwa sinepin na aban mayin asal mahap darajat na maafkan sa Allah subhanahu wa ta'ala aban mu'min na kemon mu'min na kemon magpatsaya ito Allah subhanahu wa ta'ala sumehuwa pinigon ko pin na siya ko bang sini amban mu'min niyan mas ladi pihap darajat na ataw ke mu'min din tuju Allah subhanahu wa ta'ala pinsine si ene lamyan si waktu siya lahi tingko sa Rasul sallallahu alaihi wasallam qal bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinakana ng taos yene lumia ene atempo lamyan penne sabdal afdal ne penne mu'min amban ne grupuhan mu'min lay mu'min ni kay magsumebuha ha pinne darajat na ang banbesin duele ban pinne siya te pinne gwede wa ahsanuhum bi'an ahsanuhum khuluqa ban pinne niya pinne dembuha ang bansiya grupuhan le ha qadat din tuju Allah tuju pekesi na manusia ha qadat sali mu'min kemo ganele kafir kana nagat sumegua de grupo le Dinato ilal lamia del mu'min lay akahanu ko ben Rasulullah bang sine amban me grupuhan mu'min niyan ipuntuhan niya duk umat niyan bang sine maafdal maafhak masahak ni amban de mu'aban siya yene mu'min lay muslim sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinigon pin ni siya ko bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sabhab ne pinne amban ne umatku mu'min. Yene pinne ahsanuhum khuluqa. Yene bangnia pinne amban ne buah. Sa ene pinne sabhab ne pinne pangadatan si pekisilik. Walhasil yene ne buah amban sabhab ne magalangkaw yene martabat mu'min ne sumegua. Bang te apply ne pete hinang ne pe yene nian akhlak ne pangadatan ne maafin mas apply te do ne pe yene darajat sapak ne mu'min amban sinduele amban sabinang ne ini hinangnya ini bang pin ne pangadatan ne sipek kesine manusia sipek kesine yene bang pangadatan ne sipek kesine yene mu'min lain sa Allah subhanahu wa ta'ala samia usqa kituhan ko lebih dan buan satu sesunsi patata-patang nga tao namba pagkupain na Rasulullah qal ayu al-mu'min aqyas akahanong pagpinde bang sila pin ang mu'min bang sila pin ang mu'min pinne atau umat no ene mu'minian pinne api pinu pinne umus akyas akyas ini ini akil akil us akal bang sila pinne mahal pikiran dan amban hab le kemon pikiran mu'min na siya dukhab le kemon pikiran ay bang dalam mengiskulin mengaji private kemon lebeda umuleng buah kemon sumegua dia akan ay pinne dia nasal hab inu na buah ko pinne dia pinne hab pinne banian sahabat tu boleh apply ni bang hati dan tamanan dia lebihan di sana ngido paghapan pingiduan ni kahapan tuju Allah subhanahu wa ta'ala asal hirang akahanong ko pinne bang sine pinne yene mu'min akyas yene mahap akal ne man asal hap tinong tamanan tinong akal ne hap akal ne mu'min dan hap akal ne dan Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinakande siya dan buamian ene pinne sabhat ne mu'min yene pinne banghap pangajatan ne tuju pekesi manusia ay Allah subhanahu wa ta'ala asalum khalaq asalum khuluqa sabhat ne ene ada tan khuluq ni sa akin ada teriyat is us akahan ko pinne bang sine pinne mu'min ang panumat mo akyas eta kesi ay mahapakal ne umus yene pinne mahapakal ng tamanan mahapakal ne pin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang panumat ko pinne hapkan pambesin akin lihat na tali kemo gamit ay pasapusin na di kemo mu'min ne Sali sumegwa mas pesong pinne kahapakal ne bang osal ne pinne aktsaruhum lil mauti dhikra bang osal ne pinne akal ne sige pekkan pegeseb ne kemete ng tujuh Allah subhanahu pengeseb ne in kemete ne atau pengeseb ne in iye pinapati ng Allah subhanahu iyan sabhab ni sine sabhab ne akal manusia sabhab ne akal mu'min ito ng tujuh Allah subhanahu wa ta'ala bang osal ne peteet asal ekta pengeseb ne we iye pinapati ng Allah subhanahu we ekta pengeseb ne in kemete ng tujuh Allah subhanahu al inkemete ne sana kaya yung sabhab ne pikiran manusia si tinong ne pikiran manusia ene bang sige eseb ne inkemete ne ini diyan tibisara sini kabdangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yemian pinne sabhab ne manusia amban nian ipun Allah subhanahu wa ta'ala duk yemi amban umat ku pinne Muhammad sallallahu alaihi wasallam aktsaruhum lil mauti dhikra nian urus yene sabhab ne bang pinne ekka atau sisite sebne inkemetainen wa ahsanuhum lima ba'dahum isti'dada yene pinne sabhab ne niyan manusia amban mu'min lay yene bang ekka sigi yene katangamanen bang ine pinakon ng bitin mula tuju hadat Allah subhanahu wa ta'ala
Ini pinne ulaika al-aqyas, ini pinne manusia amat umatku, amat ibur Allah Subhanahu wa taala ni manusia saya ni metinong pikiran misalnya. Jadi kamu sama. Sini sigi esep in kemetene di kita Yohanes sumerua mate Yesu musumude sampean di tekelipat na iku igene mate ubus do sigi esep ne hinamne yende kanta kemetene sampean kapanne mole metilam kubu hetin mole tujuh hadat Allah Subhanahu. Sini ini manusia maha akalen duk maha darajatlen insyaallah Subhanahu wa taala lian ta'arud manusia ini pun mukmin metusi dunyain do umat libite Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ko ete bisaramian ye si dua sifat si keteluner ini kare teginamden si waktu boleh nasi itu hadrat Allah Subhanahu wa taala atau ore bin ore boleh itu hadrat Allah Subhanahu wa taala ini lebih ibarat itu Allah Subhanahu wa taala ya dia walhasil gak dapat banget do tabiinin in kemetain gak dia lebihan sedih sumegua makin tesep jadi in pekibadatin makin tesep makin ekto pekibadatin makin ekta keteleu temitu Allah Subhanahu wa taala sumegua in kemetain si penisep jadi bangkiti ngite mate bangkiti ngite amate ngite mekubur palame amanto kubur samia makin esep dewi yang ini makin ekta yang hinam tendi ibarat tendi itu Allah Subhanahu wa taala semua bang manusia ini sah bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gene ngesep kemetene gene ekta na serupang dupang ne manusia duk sadalatan na manusia amban yene ini Tuhan ne tegi sebab ini manusia yan banggene tesene in kemetenen teni asie gani na megibadat kan ibadat pegegere mate ite sebab in kemetenen ini me penisihin tehinang no ini kuntara Allah Subhanahu wa taala ini maksiat tuju Allah Subhanahu wa taala ini samia maksiat tegi gani ni katale tuju Tuhan mo bang iya mate dalam yang mate mo tuju hadrat Allah Subhanahu wa taala urus Tindem buat nggak pakai tahu sendiri pulang tapi tapi teman anu kita sini oke deh saya teman pernah kita bisa ya nggak aku sekali nasi murah insyaallah si balik ya sedikit orang sebetulnya Abu Ras dan di nasi berat bisa murah-murahan mampu sedikit dulu aku balik serta visual kita balik siang kematian serta ini mengenai Allah Subhanahu wa taala awasi kita ini awasi kita ini sebelum deh murah-murahan mampu ini sebab manusia ini minapun kita Allah Subhanahu wa taala dia mempersaat bisa terbi hadza wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi